sinaye ngoba bayathethana bonke bemabhange bo-MD bemabhange laba sembikweni bekunene utawuni submission bese vane lithuba ke bekubabuta bonke imibuto kanye kanye. Nkosi Ndlovukazi Bayethe. Libito lami ngifikile Nkosi. Ngisuka Eswatini kasiko phansi kwa chief senza ngakhona indvuna yami ngithemba Dlamini Bayethe. Ngicabanga ukuthi umlingani wami cishe ukukhulumile ukuthi singemabhange sisebenza njani. Lokhu ngijabulisa ngiloko ukuthi cishe sonke siyawata emabhange asebenza njani. Ndlaliselo lengakusho lokukhulu kufanele sikuqonze simeswati ngokuthi emabhange asisekelo semnotfo ukuthi uthuthuke kude futhi usimame kufanele emabhange abe mabhange lasimile. Kungako emabhange anemlamuli lo wabukile iCentral Bank ugatselo ukuthi vele akamani nje asebenze noma sikanjani. Ukhulumile ke Fakutse ukuthi imali imsebenzi wemabhange ukuthi agcine imali yena uMaswati aseyigcinile le mali eMaswati ende siqiniseko sokuthi le mali iphephile. Aseyigcinile le mali eMaswati ende siqiniseko ukuthi yenda indlela ukuthi yakhe imali ngekuthi ibolekise ngawo. Ngilapho ke sesihlangana khona ngenza bayo ukuthi sibolekisana njani le mali. Sishito ukuthi sinemlamle sina Central Bank lo selusile umelusi angisho njalo. Ugatselo ukuthi le mali yesive iphephile nasiyiboleka asiyibolekisi ngebudlapha. Nasiyibolekisa siyibolekisa vele sibuketa inhlangothi tonke taleyo business. Siyawemukela ke onke emabhizinisi sekukhulunyiwe ukuthi vele buphuya la ekhaya nendlala singayixosha ngokuthi siqale wona emabhizinisi. Singemabhange sicala kumabhizinisi vele kusukela kulencane siyofika kulenkulu. Lesifuna thine usendele kona na utoboleke ebhange ukuchazile Fakutse washo ukuthi utane business plan kodwa lokumgcoka usithengisela liphupho lakho. Leli phupho lakho latiwa nguwe. Umsebenzi wakho ukuthi thine usende sibe nesiqiniseko convince the bank ukuthi wena uyethembela kuleli phupho lakho. Unenshisakelo kuleli phupho lakho. Bese ke siyabuka ke ukuthi vele sisebenzisana njani sesibuka le business plan lesikhulume ngayo. Sivile ke ukuthi vele yonke info akisithi sonke kumbe lesingaba nemali ngoba utawubuta umfu liswati ukuthi uthi ngithathe phi le mali. Sithi ke thine vele ushito wasetinkundleni lana ukuthi imana ayivele ingene khikhini esiswini. Kufanele lokuthi utshengise icommitment ukuthi uphocelelekile lokuthi le business yakho utayibona noma sekumadima noma kunjani uyibone iziyofika ekugcineni usebenzisana ngathi. Utayibona ngokuthi kube khona lokufakako nakuqalwa le business. Sikubonile ke hulumende wakho sile sikhulu ubonile ukuthi akusilo lonke eliswati lelingaba nayo le mali. Ube sesokuthi ke hulumende noma kushoda la ku security kumbe sibambiso wafaka lesikhwama lesishitiwe lesihlele Central Bank. Utathina usithengisele leliphupho lakho sibalisane itolo bokufanele ufake imali lenganga 50% shokuthi half wale mali loyifuna. Inyukile ke nyalo sowufaka 5%. Kusho ukuthi nangaba uboleka
1000 ebhange wena nje sibheke ukuthi mane ute na 50 emalangeni niyakubona lokho ukuthi solo hulumende uyasibambisa kodwa ke lokumcoka ngiloko ukuthi mane phela ungene kuqala kulo 50 kulo 50 emalangeni kude mina ngikunikete lo 1000 emalangeni lesikhwama ke lesise Central Bank akusiso ke sikhwama lesimbama manje ngalesi sasetinkundleni sifuna ukuthi siphinze sithole batukulu bethu kufanele ukuthi le mali mase sekunikile sibe nesiciniseko sokuthi le mali itawubuya solo siyakhulumisana malangeni sikwenda ngani ke lokho sibuke le business plan uyifakile 5% wakho lomncane sasasakunika yonke imali kodwa ke vele siyadibuka at market sibuke nale technical expertise leyalo muntu lotawukhona ukuthi abambe le business sikubonile kanengi malangeni ukuthi kunebantu labafuna kusebenta babe basoma business kunebantu labafuna imali kunemehluko lapho nangifuna imali sikunika imali silibhange unyamalale lelo la lesikucelako kuhulumende wesilo ngoba vele asikakhuli sifundziswa lokuthi kumbe sibe bosoma business njengaletinye tive lemfundo yethu isuke isifake emseleni yokuthi sihambe siyosebenta mase sicale le business vele sidinga lokuthi sibambisane sicela labo incubation specialist njengabo Setco sisina sikunika sikujikele kuye ahambe nawe ke Setco ukuthi vele ute ufike la ekuthenini uyakwati ukugcina imali nako nje lesiphambana ngako malangeni imali ayisiyo inkinga ebhange ikhona imali kodwa lemgomo welibhange ukuthi le mali ayibe khona kude kufike isikhathi sokuthi ifunakale lela lo muntu loyigcinile ayisiyo yelibhange siyacela nje lokuthi nifike ebhange sitonichazela kahle noma nguliphi ilibhange sitanichazela kahle ukuthi sebentani njani lesikucela ko futhi lesekungumkhuba sive sembube ngiloko ukuthi nasithola timoto nangibona umngani wamakhosi ahamba ngemoto yakhe letside nangithola ibusiness sengithole leli order lokuqala bayangibhadala sikhanze soyothenga imoto ngalelinye libhange nasi siyolanza le mali sitobhadala la ayisekho ngulapho la sicela khona ukuthi sicela kubambisana malangeni kube nale financial discipline nasi sifuna kuba bosoma business ikhona imali sesiyakhona nekukhulumisana namaswati lebhange nangabe kunjani kunendlela futhi yekokuthi sikhona ukuthi sikumatanise naletikhwama letifanele ngingagcina lapho mngani wemakhosi ukuthi kude inkinga yetimali kodwa nje indzaba ukuthi siyakhona yini kuyihamba yonke lemigomo nediscipline ibusiness yahlonishwa futhi mngani wemakhosi awuyifaki nje uhamba ejozi uyafanele ukuthi uyiluse nako lokunye lesiye sikubuke singabhangi angibonge mngani wemakhosi Nkosi Ndlovukazi bayethu sesiyabonga kuba semabhange siyabonga ku-MD Standard Bank siyabonga na ku-MD Nedbank kulesikhathi samanje kumbe ngafike ekutheneni niyabeva bayasho ukuthi cha